Ako bih vam rekao da gospodin Đukanović na sjednicama Skupštine crta moje karikature, mnogi bi rekli da sam ja lažo, ali svi mi njega vidimo kako crta opoziciju, a i na njegov profil je napravio poseban album kojem je dao naziv ni manje ni više nego U trenucima dosade. Ako je već gospodinu Đukanoviću dosad, zašto onda ne crta poslanika Dinošu, nego baš nas iz redova opozicije? Ja sam na moj Facebook izbacio samo 3 slike, a on, gospodo, svaki dan izbača po najmanje 5 slika koje je sam nacrtao i tako ponižava nas iz opozicije. Koliko njegova drskost ide, on je svoj profil napopunio raznoraznim aplikacijama koje nas sa sporim internetom onemogućava da gledamo njegovu stranicu. A još jedna rečenica sa kojom završavam, pitam javno gospodina Đukanovića, zašto ste odbili moj friend request 5 puta za redom? E pa Đukanoviću, bit će i 6. Biće jak. Prije nego što počnemo, htio bih da zamolim sve poslanike da uđu u moju grupu koja se zove Skupština je zakon. A sada, ima li koji poslanik da bi rekao nešto na već započetu temu? Evo ja. Evo riječ bi imao moj Facebook drug, poslanik Dinoša. Izvolite, poslaniče. Kao prvo, pozdrav mojim prijateljima sa Facebooka. To što gospodin Đukanović ne crta karikature mene na ovim sjednicama je vjerovatno zato što ga ja ne davim sa friend requestima, pingovanjem, zahtjevima za aplikacije i slično. Kad sam ja gospodinu Đukanoviću poslao friend request, on je mene odmah prihvatio i predložio mi gospodina Krivokapića za drugara na fejsu. Od tad mi redovno komentarišemo slike koje je gospodin Đukanović izbača u taj njegov album. Jutro sam čatovao sa gospodinom Krivokapićem i rekao mi je da bačim neki šaljivi komentar na njegove slike. A to što ste me juče prozivali da sam dodao neke crnkinje za prijatelje, jeste istina. Ali te crnkinje su prvo meni poslale request, a ja sam ih samo prihvatio. Drugo, ne vidim zašto je problem što gospodin Đukanović ima aplikacije na profil. Da na svako ima makar po 10 aplikacija,